米多伦都罗米阿米阿，祈祷每一天。u na ifalu tu ai a ulah a mitlemak do nga ayai a lemak， 甘心乐意的行善。Salikaka mapulung， 平安。Malazai kita a milayap do suar no kawas， 姐妹弟兄，平安。我们一同领受上帝的话。以路加18 kusafau at sepang 18 kusafau at tusir suar sa naukhani caay pakapacuay cangra ta ano o kalumuaran to no motselay a tamlaw a maorip na ipatay itiya a mapacuay no kawas kiso saan。 路加福音第14章第14节说，因为那些人无力报答你，在义人复活的时候，上帝要亲自报答你。Salikakaw mitlemak kita to nga ayay at lemak ato miparang kita to tamlaw kahmaw ko pinengneng no kawas to itser ita nika rahker ko kawas to nika o naifalu ay a ulah kita a mitlemak to masa maanay a nga ayay a lemak。 我们行善或助人，上帝所在乎的并不是我们的能力，然而上帝所喜悦的是我们甘心乐意做各样美善的事。Mitolong kita， 我们同心祷告。Tabangaw u naifalu ay a ulah kako a mitlemak to nga ayay a lemak caay pi lungos to pi pacuay no tamlaw takwanan nika nanay malayap iso ko nitlemakan ako。 主啊，我甘心乐意的行善，并不求他人的回报，但求我所做的都蒙你悦纳。Pagkaini i tatamaan angangan no tapang ji Yes Kristo a mitolon。 Amen。 Nanay mapalamer no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。